Oke permesin kami. Gawe. Demurti bersekianon. Ngadisok kami di pegunaan nama-nama sangat amat waon. Pengantaran ni anak pengantaran di Borwon. Asal kata kami dok. Geleng nami bona suhuton. Beda mamajo mula gabi mula hora. Jadi mak, kalau ada orang kosong ni, kalau orang kita satu dua, takut 10 dua, saya sudah mulu kita bariak. Ada orang kita disuruh. Dia nak kita masih hetan, mau tu kalau 40 orang nak kata disuruh, terus ada dah. Oh. Jadi apa? Marmula dulu awal marmula nadengkan. Jadi jangan kami disodok, itu kamu. Kami madok, semua dia pe, atau pasal kami, kita nak pernah kami. Lima pangidot kamu nomor kordelan namin ate. Olopong. Jadi maulah tu mak. Jadi apa? Bisirna manang alana. Nadong dulu suruhan menutahi di hamu geleng nami. Nagabe. Pautong holi-holi niya kamang borong paharas ini. Sungan nero kamu nai. Las nuruhan nami. Baru tu patentang yang penabuh terbaik kami tu geleng nami. Las nuruhan nami. Las sumarah kamu na. Sungan mo saat ngata dia mau nomor borungan kalau pergunaan. Jadi na tinatapemu holi-holi na ang boro namin. Kami mangido makarasa may mana nilubi na hurang diak kahita tinggal honna unang gabi mana masaheta so ano pangido namin to hamon na margagalan namin. Maula ate po. Pinaperni baru nama. Lama. Sekarang. Si nomor 2 termasuk. Sekarang tu si nomor 2. Jadi, tahun ini baru kami tuh kamu kelan nama teh, malu tunggu di bawah kami uli maru kamu honna. Maula ate po. Singgoy kamu matem. Kami tuh anak-anak, sah mangsa itu baru nak. Ada patut diburi. Jangan orang tulang, opung nami kamu ah, tunggu sini. Tahun ini udah kami malu tunggu di bawah kami, langsung maru kamu, soalnya masa nyata di kamu baru ni, baru nami. Baru. Saya mau kamu nak tolong orang macam tu. Tapi sekarang lu ngomong dah. Masuk mah inang posisi Oji. Sarro. Inang to si Oji. Malas marah mau nomor keluar dalam kami dah. Waktu sokan itu tanya mas tanya kita asal nabi akan dulu jumpa jenalah. Tuan benar kami dalam kami dah. Darura. Sikiro. Kalau sokan itu berapa kami tuan berkali kami las marah di damang. Tuan marah kami terang. King. Alu gua terlak ke sahali lagi ni alu. Gue mau masuk ke sarau saya apa? Sempurna tulang. Si dapot. Perbaluhut. Kasih baru ijabnya nama. Las marah kamu ngurun nabi dah. Kalau. Mana tu mak? Enggak. Amat jauh dia. Mari. Enggak. Jadi mak, tuamu nomor gorra dan perburuan kami. Kami madok. Ya kita kami kita sisa pengiduan, mana sisa dapat doan. Martangyak kami gedang bemur tasya beta. Saya dapat kanan dua jumpa jenalahan. Warak kena mengihut. Atatok kita boleh masuk sangapan. Iya, betul. Alam bertungan itu tanpa terbek kami. Tuamu dan perburuan kami. Kami madok. Tetok kita. Mars na polan yak kena udak kena dengan maula tema itu ngata. Maula ti mapung. Aron dapat pemutulan kebetulan semua tulang. Opung. Alhamdulillah pura tulang. Nenggulan, naibaho,
sinurat, naibaho, si Pagkar, sinurat, doon kamu si. Sino mga tana? Oh. Jason naman. Kaya mga daw panguling pertelitian di doon. Ola tulang, ola tulang. Jadi, tangan, pinaparniya mang waro at tinupinamit. Mau lihat ya? Sekalian mati itu. Oh. Tulang. Kerja di Siska. Hah? Sekalian bersudi lagi. Terpercaya kan pada waktu udah puksa udah sudi. Oh. Oke. Kadang saya pula nama tu. Oh, lo gimana kalau ki? Sekalian bersudi. Sudah apa? Proses sudah apa? Oke. Jadi mangga. Wala tema. Ada belum itu anak ketakut sama nasi Roman, mana nasi Roman. Tinggal ada terjadi doang sudah tahuan. Kami itu tengah itu tuh, jangan kayak nama. Mau lihat tu? Kalau aku semua apa di pengakalan ni opungmon, dok pasamon, nagabi masadak kita. Imalilin na. Tengah ni aksa dito ni murtabi, kaya betul sama sigarengan. Mana betul dia? Kita ringo ubil dari rohan kami. Kita ringo songan pasu-pasu tuh. Macak kumabadamu, macak kutid di muna. Kami tamama semua dia usah-usah nyata diamu nomor keluarga namin maulah teman-teman. Mau lihat ya bang, kebetulan nak kawat depet terparwak kamu durumu nih. Katanya butuh orang mabu. Oh lo rob ya, rob. Oke, non. Itu. Apa anak kan itu kan? Dapat hopu anak beima mewakili hinang tua si sudi. Kalau bawa hopu anak non nomor. Oh, Nama jujung, nama berumu. nah. Cuma nama itu Muhammad Talata. Oke. Mau lihat ya? Tadi Tuhan kami nani okat kay manual. Doa anak ini. Ngagok bekat ini. Tanda ke man, untuk sepudan nama. Oh, anak ini ngan ham. Tanda ke tulang. Boleh, Roma. Halo lo. Sudah pergi sepudan. Sekalian kau dah hopu apa jauh? Apa jauh Arman? Apa jauh Arman? Udah dia, nang nomor cukup dua saya udah aku gua tak gelak kamu. Ini aku cukup. Udah. Asal tahu jelas nih. Boleh aku. Mula tema ope dia mau geleng nami. Apa Darwin? Mula tema udok kami tu mata debata. Ada ledu tidak pertikian. Ilian ita sehaton. Apa Darwin? Jotir pikiran. Bohi tamar pungudo pajup pada tiba guna laman namar sangat namar tuaon. Mereka tu sama. Lima namar hitehol. Nang pinabangmu. Sa sari-sari ni amang baru nami doa kanak baru nami. Marhitei belgaro hamuna belgaro nang roga nami. Ala tuppe mana sangat dia. Terbaik kami itu hamuna mergo keleng nami. Di belgaro roga nami. Dapat soal kedua pasal kami tu urus na herbangon. Ada herbang memberi tagabi herbang barita. Oleh cara kami. Ayo sok kamu inang, pahupum di. Oh lo. Kalau sok kamu main apa pahupum di. Lasmara mo nomor koro namin kailan namin dah. Mau lihat ya raja kami. Lima rohamu. Oke. Tengok tamu kursi menoteng daw ng mago. Ay dia. Tuhan muna margor natin perburuan namin, luhut na muna parbagi namin. Mula tama, tanok tumat na dibata. Ang asaptong nililat dihita, tirna bikiran na prasiroha. Buhit ang martungo di bagas, di tungan niya alaman na masahan na martuaon. Di man na marhitehon. Itaringaw songan na paubang huli-huli ni nga boro amang boro hamu akan ang pahorasyon ni. Ang giyak ma, tungong kwarnay, mubang nihita hatang amon, mubang nihita panggabiyon, ano kijulan neron. Ibulugan namin ito, hamu, ratin perburuan namin. Mau lihat. Alay, gusto kanipin na mo terbaik kami na kining ito hamu. Ratin perburuan namin. Itis na sa pulata, makalan sa pulibusyon. Songan ulos ito yung rabu, makurhon na uli may makurhon na denggan ni hamu, ratin iburo namin. Mala ito may tunga-tunga. Mau lihat mau tulang. Ah, Alam na ba tulang? ay kok na yun. Dah, ikut di tulang mak. Ala hudok berada pada kulit tulang. Itaringo sa nga jojo tumarga na golan.
kami mangido masih domuar rohatai masih daluan dengan lasmar hamusan masaknya tadi hamu nomor guar baru nami hasuhuton Mau natin nasorod na ubik kiri tulang. palas roha mana seperti itu hamu lasmar hamu nomor guar baru nami sama Mulai ate. nyata Apa kasih? Jadi. Rawson, apa kasih? Kampung baru itu gua, unang dodo mo bang. Oke, langsung. Jadi, oh tambah udah. pernah puta kami mangidodok dengan kita riuk kesepakatan mana disuruh hatta malu sama dia penon ibelga ni roha dailas ni roha sisi itu penguasa disuruh hatta cuma pas hatta kami di marokon nami tu nomor keluarga nami ama rezeki dohot ama di parga gabe berkati bro Sonima di pasarta ta bulti sodi benda sirang karat desata lasmar hatta. gabe Sonima di Amariski soniro Amaripano. Roma jamu surama. Jalo. Aja mana pak? Berkedi. Hawarat kan naman jalo lihat aku sih. Lihat ma, lumbubi ma, bungatong. Dihamu. Ala takas do, mengatok hula-hula ni nenggulanok kami nomor guarsipuro na rong ni salaunod do. Alay, tayo do kapuday na puta na hinan. Sangkar tolong baring ni jabi-jabi go sitangkan su sipuro takas di nabarhahamarangi. Alay marhidei, boras ni dali do ina, tu boras ni bazaure. Molohita nungatok sitangkan do takas behita nabarhahamarangi. Alay boy marsialapan ibebere. betul Marhidei. Jadi kami pedo ngatong ison, nambar guar tulang ni akatung kani borumu. Isod do kami saluhu ngano ngatong. Siap si pakar, siap nainggolan, siap pitubatu, ngesok kami. Jadi baru tum sogot dia penon, pagi tian ditangilang do buhu pasat kami meredupok kamuna. Las marohamuna daru. Jadi marhidei pedo ngatong, au sama cara pribadi no ngatong. Kami Daku woto dalam takutanda tuhuni ibeberekku na yuzi na huboto sana anak tulu boru pero aku goi teroma jolo kuson Berkat tidak. teroma jolo kuson na goi Tubuh di merena, na yoji. Anak dohok boru. nga Apa na si Tabigedo? asa kulo pihami do galan nami on asa uluk gabi uluk horas beda mamajo na perhusi sa kanima sa nyata di jamsok kita bahama ko ba kapulo hutu masan ang
Terlumoi ba di perbulan namin na inggulan sa laon, do si Pakar siya Rianyate, sinurat ay glauli manang opung inalum, sinurat persobuan, narapat doho dia kaupung nami tulang nami, terlumoi ba doho dia kahita kalabar paribat doho arisan, narapat nakit dia kapagudian nihamyak kalamat tinuduhon. Raja nami, mau lihat di Tuhan, mau lihat doho dia kaupung nami, dia kata pasu-pasu persahamu, dohot urus terberapur persahamu para sedagi para seruanami asimaru ada matar nomor 2 di bata setotong ma bui terjalo hami do terjalo bar do terjalo tu dinabi budak-budak rasa nami nama dokuni arbangan bar kuta barat dalam tidabu pasu-pasu persahaja kampung nami sarupna baru nami main nomor 2 di jabu raja nami mau tukar kata maulad tidak terbaik kami nas maruhamu maka coba bar itu dimu tidak lebih hurak kami ulang kamu suruhamu di masa nami do nami tuh kampung nami sarupna ala raja nami kampung nami on Rodia katulang narobot nami on jala hamil kapito paritodina sa sopa nami mo rutusin dengan nami be baik dalang mamusik na musik sopa go bisa atum studio Mau lihat itu lagi. Rajai Nainggolan sinurat Enaibaho ditong lihuta sinurat Aik Lauli dohot Naibaho si Takarain si Pakar si Batu-Batu dohot sinurat pertodungan ima beratulang nami alai dihamu kaupung nami terlumoni beratulang nami morta bagian tapak kedus niroha ala nahubuto hamido amusin lor Aik Lauli dohot si Pakar tungina matorokna jadi mula hujuhannya perjolo sinurat Aik Lauli baru andot diurut si Pakar muhal Tujuh mula tuh hari siapa nak tulang kalian mau mengukur diri mami tuh setaka alat torok kamuna di manggur nami bere nami do iboto nami hamilas berohan nami siap tujuh mula mau pasaton lima siap bona tulang pas berohan nami mangguru dot kamuna guru seanggiak mah Kultur Somonari be peronami sian bona tulang bona nari alam rangkum dado asal pengulian jadi di soman non sipahat kami sudah ulas holong siap pengulian siap bona tulang siap tulang perbonat sudah mami gabe dari rumah mengguru kepala tikion jadi perjolo di haroronami perjontong namion di masian bona tulang boleh tersongot dia pes pergonggong tadanis bona tulak kami dos menengah songot dia pergonggong ni pasatni akan tulangmu manang besamu kami mendokon lung sisada jalo mahamu di hamu pinopernya mambur nami natul gabe jadi marani mahamu natul jalo peperan ni mambur nami rohamu tuh Abase ter apa? Ya ada be. Yo boru. Boleh. Mula huyaran nak. Mula mambur nami sebetulnya adong dah marang ginian. Opong nabi natul lamang kopak. Opong ni kongo mambur nami natul. Oke. Lagi, satu lagi. Angkat guru dong. Iya. Ya, oke. Aba, itu orang pamuhu beres. Saya sahalak nak pehon. Mawa? Ada lo turibat. Lanjut dong. Lanjut. Iboto. Baru. Olo. Masuk manusia guru sian apung lu. Masuk manusia seman kom mau tu guru sian 40 guru. Guru sian 40 guru. Lanjut. Oke. Jadi sore Pak, kurang lebih dia kebocor nami buhamang baru. Kok ni rohamu raja kami. Yang manggur nami.
Kemudian sudah kamu asutok gulun ngayon hormati kami. Berlebih hurang pepapenan nami tuh kamu. Suatu ngestiak kita mengguru. Gawe. Ay sebetulnya ulah niat sebetulnya jolo don ale ikut kami parpuri kalau tumpe baru jolo puri pejuan nami terlemobi di hamuna amang guru nami manglay nami dari nami siapa peranin na dulu minta maaf nami tanah les mirohan nami ini pembenotan nami kalau tung nahurang pe anak kami ajari hamu kami turuna ima teringat tuh peperan ni opung perdamaian si tanggang saya harap Alah. dia anak dot di boru dot nang di pahoppo Murah berapa kusatnya? Bukan di sana. Kau. Akan baru udah ulos semua. Setiap main ulos sama bekata. Sarahatan sudah ulos semua. Kembali ke tempat. Ini mah stop. No saranay. No, sanay, no. Peperannya Pukrahel. Dia. Ijo udah anak doh baru tadi itu hot ibu. Ngerti hasil bekor. Peperannya Pukrahel sini. Tidak, lama. Pulang doh penopi. Berlanjut kamu saya tuaka. Penopi tong, hami dotong nian. Ale. Nah, bertapuk bulu merobola sekala di pasar budi. Di peperan yang beruta nata pesta sadari. Soang-soang ini bakal baru. Bersatawi jo hami tu hami. Asaboy hami. Bebas pakatahon hata nami merhidup kamu. Tu peperan yang baru nami on. Lasro hamu nang baru. Walau pesong dia persatawin nami akan baru. Sangat. Akatulang. Akatulang. Sangat tua tulang, sahak itulah. Gabe. Songoni mada itulah. Ide dan sami sonari ada di panopion. Tuhamu na selalu nak kamparan ang boronami. Di paparan na punami ang puso mailang tolo. Olope, nartohon-tohonan ala panopi na mahami ang boro. Gabe. Las rohamu jala sahak masahak api tuhamu ate. Gabe. Dari asa ukuraw kami sonari di Tigyon. Tarsingot lahos si pasaton nami ang kaulos na herbang manang ulos si Gajang Rapo. Nabarjolo. Ito bersih pa muda? Bolaw pitu dah? Dotong bison. Yang ngoro nami pong sentia. Dua bawang, 5 boru. Las dorohan agang naboro. Wala pa ito ko na mangutos sa subinwain na siya kawyak kaulos na ganjang do ang kaulos na bulak. Las marohan niya kahangin na kakalungat tubo siya kapamorong mo. Wala pa itong nasungod niya, buhay trapasahan kami. Naboro ang pagkagado, ang maniparda, tulo waterbike kami na. Koma na mga turos yan. Kapadalan na uli doon, alay kapay musina. Amaris kenon, bukan pernah pumpar na onam. Amang orang Sentia onam, si Mardi 5.
amal kita Iberi sa penilian. Galisan, wala ko sila. Begamu, sara barangkong hu kapung, amariski. Pagpuntar na, onom, artina na onom yung itadahamin noni. O, alay tempat ma. Si Mahotang, onom, itempat. Si Mardi, onom, itempat. Amarsita Pitu, itempat. Udah. Yon dekat dengan Yon. Ya, penon. Ini, Kami itu termasuk mamang itu sinuraton itu lang narobot marhitihon di isara ni rohan ya ka geleng ni sinuraton nunga tung masailas roha dia belusong kami naman atau neng termasuk nasara do hita sitangkang dohot sipul alay marhitihon ni opung muna yung geleng namin sinuraton percuma tutusong kami sipulon na siya na inauli tulang narobot marhitihi kami martanya yang hudi bata asi pasar tok kamuhan no kujula noneng iyo mamarhitin ni ulaw noneng ne popok kamu opung ka hutabat na tipo jadi bolosong kami siya tulang na robot sarado kami so sinurat na siya na inaulinakin tung itempak na hubay kami ulos las maro hamuna apalagi di hamuna kahanti nami apalagi di hamuna ibebere nami marhidei pasatamen no songon ulos pangiringin na dituruni pikapaso Tuhan Yesus Kristus mamangiring-iring kamu amat tadi pertama mamasuk-masuk di ke atas yan kami tulang narobot las marahamu sinukuti mga katay Dia mo raja ni Boru namin raja setangga. Dia para patikyanon di Jojo muna marhite ulaon ima ulaon najara lumobi man dapat takos saring-saring ni amang guru nami na tua-tua muna na taras muna di patikyanon molo kami songon hula-hula muna lumobi ma songon kami hula-hula muna perjolo mauliati mari hamuna dia kena aranggi asa songon na tua-tua sabalitang mapagabi dingkat di patawa-tabuan hari mo matong gawe alaunga sada hamuna mabai pesta las ni roa jala ikong gabi do marsipalulu Omaham ya ke bottom torok do hamin ya di patikyanon aleman ang nabuhape anggota ngiyang siya di bottom na taro persaragani sahat do tuhoda bottom mo lumobi di hamong bor namin namaramarangi bolupinon ina mangulusi ulupulok nakasipe humay kami adong do hata na tua-tua medok balik tempagabi dingkat dito mo nang iberek kamu na nilena kung gorang do na di paso-paso niya katuan awali sada bolo pitung sada nanubek kami parenggong nang sudema mutaruli di padjong-jong nguman nanu para upasat kami ulus nolot mauliate masyak kami songon hula-hula mo nang berkecialo nasihat dugul naka mauliate Masya si panidi si pagkompar sa kemudian ni kapartali-tali amang baru mulai at mahunukok kami di nabina sangat puwa iba sangat pamuak kamang baru nami nadi ba kamu sari-sari yang baru nami nadi batape amu utabba nadi bo buat napir ang dia matoto marhite ulam mono na hawire kami do rirido hamu dapat masih sa itu dua asa tapun si bagating manaho ipatingtingan boras mahamok na ramarang gideleng nami ala hawire kami do hamu masih ringiringan kalau tarimo ay ulas nagad kang siya persisi akamang buru naboy terbaik kami oh kamu mapasu-pasui asa tape sangat tape matuad duduli hamu na marhite nauni pa tape hamu sarang singin niya kambor naning udaba na tibo hubatu na pir anok ko jula rin yun sa horon masawani do misduha-duha asa pila-pila na dungtung matu pila-pila na jagar sa di hamu kagaling namin na lungon sa Roma paljagara sa pehupatik ganon molo tong anokpe molo piga-piga pinabuhi uto kami ang kami pagawin ni pertelitadi akamang borot ang martorlahani perhitian ni paso-paso putadahami dohal bang sa luho na alamang nabiga-biga pinabuhi terbaik kami hamu taruni yang kaperhitian ni paso-paso sa luhorong masawaran ito dua asa sa sila papuli may na dua sila pagadong biga-biga may hamu na dapotan ng disudedo hamu na dapotan sumali mang kapaka Kawani ma, wala ma. Gabi, kami perjolo atau sepita kami musik
Ata patujolo di hamuna peperanni emang guru nami na tolu. Mulai siat anak dak tu guru. Bola pe berlebih hurang pepen nami kahula-hulamu dan ngalani tes nurhanami. Sudah di hamuna peperanni emang guru nami na tolu. Di boru di anak dok rai pahokku. Bola pe berhujolo pudi pepen nami dan ngalani tes nurhanami. Sugari bersih botol mang mas tadak kita sudah hami hak hula-hulamu. Nah siap do marutang jala nah siap do menjala ilet dongan marutang. Hale bolotung merlebih hujol hupuni penok kami pepen nami di tempat di nganamu suatu ngadong menihai rohamuna. Kalau menihai ke rohamuna, unang menihai tot dimuna. Tong do nala bujuk pak kita masuk. Bali pribadi. Baik maju, naik girang-girang nih. Tapi tadi yang sempurna. Baik Pak Mitar, baik sudah, tidak mau ada. Oke Bapak Mitar, Pak Mitar.
tulang nami imanaking nainggolan sa laon naibaho litong niruta sinurat ay nauli dohot naibaho sa takarain sipagkas sa batu-batu dohot sinurat pagtudungan raja nami di partikeno nilas hamunay ipatay dahog kamuro boleh kita tutup marebas di bagasan nas niroha jalan may masata mo pasok-pasok tuhari ka parito upag kinilaho kami do uligan di basa munay di dias niroha namin di daw masata mo pasok-pasok tuhami jalan masata mo nagtingan dohot at anang nalinggan madongan suras tarap lapo si maras dali dohot si maras roha dihabot ka po namin sa loob na morotok pe orang katabaw natin ay butar magkami na tanami kung maroha muna pura muna naman ako niya dihabot ka po namin trabahan na pumunta ba natin na nagpujabu pasok-pasok ora na prasabo to kami ang kamarwar po pa rin sa biglaon hok main do po namin marutongan niya Pinokpor ni Raja, dia pinokpor niya ka naman roha. Roha mo masamba to kami na sabi, kamu na sa mga ikikis sa inuman namin. Kung di ata mang boro sa roha namin ma, udorog mahamuda po ang gagatan, udorog mahamuda po ang natiyo. Atong, promosin namin. At ngayon naman yan na sila bersamba to kami. Bahan ma, gutang na marsinugulo pa rin yung marsinugulo boro, das pa doon mo mga kasahatan. Di alam pami hata tu saluhna raja ni hula-hula namion. Hula-hula ni kadampungon. Ate, molo tumi bajolo hami bisa tok pinate raja nami. Dang namang oro kasangat ni raja ni hula-hula namion kamu darah saluhna raja hula nami. Song-song ni nang dia kaperkelengan ni hula-hula ton, hula-hula setanggangon. Molo tu hami paperjolo te. Dihita nama barang dia ita kakeleng ni hula-hula ton las maramu oke gabi jauh luar jadi setabi bolot man hita saluhutna nadi bagasan las niroha wa nami saluhutna tulang nami di son rodo hami keleng muna nebas dahulu nasian pangururan molotung semonop ke hajong-hajong nabi raja nami dihamuda pun nami da tulang nami saluhutna dam namang urui sangat muna nami raja nami mola tu sonope na boy terpasat nami songon sikat nilas niroa nami marado po kamu saluhutna raja nulula nami raja istang liban raja nami medak pola hataunin na balgudan da pola pujion mola tu sonope na boy terpasat nami songon sopan nami tu kamu saluhutna da pun nami opung doli, opung baru, tulang, dok tulang saluhna, las marohabuna, raja nami, nian, molo mangyutun ulaonon, naipun bulong manyasopan nami raja nami, alay makilala ba kamu saluhna raja nula nami, molo tuk sono pinabutar pasat kami, sonong dalam sopan nami tuh kamu saluhna. Raja ni ulah nami las marong na darapuna moro sa sopo behame to amu saluna to kaktulang na poso saluna da ate si soni ma ba ditabay ano ko tabay sa kita dihita saluhutna di hula-hula nami setanggang di son rodo kami sia donga tubun yang ginami nai Martin boru sitanggang makalason ulau sadarion anggia matutu marbidege karnitangi Tuhan di sahapo maakan nadenggani itu hita salhutna aka hula-hula jadi di sonanggi nai Martin di dia doh honuai tujuh tangan ido oke wah nado mak roh amida di sonanggi marga si cicak las maroham molo tupe sosadian non nahu pasahat kamyon alas somai maudate pasautan ni itu sila cerita do ini orang sila cerita tempat tadi daging memang molo pero nami dito las marohameket mau ulau dia sedarion kami tanau lito rin nang ro ya musu di asuto opung nami do opung doli opung boro opung tulang nami do tulang nami
Raja nami sadado dengan hamu. Alay, mangido kami to hamu. Bisa maraja namin nang napasaton nami. Di hamu marsaturan mamutong. Sa diboto kami, diboto day ng osong napasaton. At dosan ni las pertin las meron nami on. Maulate, turuhan namin. Alay, mahiti-hitiyaran, usoni mo sa Panginoon mo, amin pinagkuko kami ni dia. Kaya nakita mo po kami hata to kanarwag paribang mo. Alani, diha mo kanarwag arbor sa lugna. Dinaro ni Tikyon, na pasator rin si Josuara. Asi mo rin kanarwag to ni bata, sa Diyo mapalayang mo, sa Diyo masalyang mo na to kayo na nairo, sa toro maribu na kakrapan mo na. Mana itu Raja nami? So ano na tuwa sa uta ni inang gortitsa na kinare, para si Tijak. So ano na tuwa sa uta niya mang si Lasalita. Maulay ito guro mapasaro namin tuwa mo. Lalu bigura magpagati ba rin ni Lusiko ano to mga kamamang nakuparalihan kita rata ko ito na kaulat ma. Gali. Sa di sa kami sa alas na nami tututo Raja ni kaulalan nami on. Bay mo dyan na barusin. Kumusta bay mo bay? Sopa. Sopa kinalong kita.
sa kanima, di mo raja na pagka masuk di hotak sakotan, kalau ngerderak kamu na mo tanuri, hutul-hutul na kahula-hula mo na hotak pamamulan natin. Jadi mau lihat apa? Alah. Jadi mau lihat apa? Di nama nami, mana permusik nami? Anak nom contoh dah kami. Di pogo ni alaman ni amang boro nami, nomor sangat nomor bor. Beda menggodang mula-mula. Jadi, oleh ate waktu itu hamu boronami, saya na patakotmu, kansari niya kang boronami, kita berarti itu nabi. Jadi, jelas ni hayo saya sakaran sama tulangmu, sama makan lasroamu, matupe saya siapa tuli berarti saya siapa garong, kalau konsumen aku rawatan tak, sebenarnya mau rawatan pas satu hari. Jadi bisa ujohan majo okubar ka lo pinokar ratul. Kalau hijau terus, opura ada dia. Terus sama, jauh. Mana sana? Terapi apa? Pulang ke tempat. Wah terjalan kita kampung kagorong saya jadi urusan. Saya jalan. Maaf. Naik. Naik. Terus baru musuh itu dong. Ini asana macam dia. Pulang ke tempat. Dulu. Jalan pulang ke tempat mas. Oh itu. Dodo besentai. Lab dobe. Oh, baru bangun saya. Malas kita. Sempat tuh awin. Pulas kita berjualan no. No, pulas cerita. Oh, mangkok pero no. Ay, uli. Dapat tu sini, dapat. Gimana? Itu ada. Sepacang mangurura, lasiro Ameriko, butang kaya butang Ameriko. Ya. Saya tetang dinere. Saya dinere. Kamu baru Ang corona na medyo. Burus yan o bungulas rita. Burus yan o buhenki manang amarosma. Nom mas rosma. Bro. Bro, puto namin. Spesta. Spesta. Dos pesta. Jalo ini aku putai. Masuk kau. Jalan pula.
Sebar jarro tuh sob. Karena non naik panik. Salah kamu. Dan Marcel. Oke. Oleh jalan kamu pulau tempat. Oh, tambah Pak. Boleh deh. Ya betul lah. Yo puru. Nyosanen opung, nyosanen opung. Boto nami nan loba. Babe po.